Nguhaye ikaze muri byagenze bite today, umwanya w'amakuru avugwa mu binyamakuru bitandukanye ibikorera mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Reka amakuru yacu tuyahere ku musore witwa Ngabo King, aho avuga ko agiye kubaka inzu ndangamurage ku giti cye nyuma y'uko bamusohoye mu yo yakoreragamo. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kora subscribe ubu umwe mu bashyize itafari kuri uyu muyoboro. Nyuma y'uko afunze inzu ndangamurage ye kubera ikibazo kijyanye no kutishyura amafaranga y'ubukode bw'aho yakoreraga, umunyabugeni Ngabo King yatangaje ko agiye kubaka inzu ndangamurage ye. Nyuma y'imyaka 2 yaratijwe aho gukorera n'umujyi wa Kigali, mu mwaka wa 2025 wamusabye ko yatangira kwishyura amafaranga y'ubukode. Ngabo we yavugaga ko nta mikoro ahagije yari yagira, byageze aho impande zombi zitumvikana ku giciro cyakwiye kuba yishyurwa aho hantu buri kwezi. Nyuma arasohorwa, afungwa ku wa 7 Gicurasi 2026. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa X kuri uyu wa 11 Gicurasi 2026, Ngabo yagaragaje ko yafashe umwanzuro wo kuhava burundu, ahubwo akiyubakira inyubako ye izakorerwamo inzu ndangamurage yitwa Mize Ingabo. Uyu munyabugeni kandi yifashishije amagambo ya Ellen Johnson Sirleaf wayoboye Liberia, yavuze ko inzozi umuntu ahorana zigomba kuba zirenze ubushobozi bwe kugira ngo zibe zagerwaho. Yagize ati, niba inzozi zawe zitagutera ubwoba ntabwo ziba ziri ku rugero ruhagije. Yavuze ko kandi ayo magambo ariyo bashingiraho bagerageza kugera ku ntego zabo bihaye, aho bashaka kubaka inyubako irimo ibice bitandukanye nk'icyagenewe ubushakashatsi, isomero ndetse n'ibindi by'ingenzi. Yagize ati, gake gake ibyatangiye nk'inzozi biri kugenda biba intumbero ifite umusingi, kandi umusingi uhamye. Vuba izaba ihagaze, kandi mu by'ukuri atari inyubako gusa, ahubwo ari iwabo w'inkuru, ubuhanzi, amateka n'ibisekuru by'ahazaza. Ni inzozi, kandi inzozi zizaba impamo. Muri 2022 Ngabo yari yarabanje gutizwa icyumba mu ngoro y'urugamba rwo kubohora igihugu, aho yamurikiragamo ibihangano bye yakoraga afatanyije n'abandi bahanzi bagenzi be. Muri 2023 niho yahavuye yerekeza muri iyi nyubako yatijwe n'umujyi wa Kigali, ariko amikoro abiyanga birangira nayo atabashije kuyishyura, nuko ayikurwamo. Reka amakuru yacu tuyakomereze ku byerekeye ingabo z'u Rwanda, aho u Rwanda rwitabiriye imyitozo y'ingabo zo muri EAC. U Rwanda rwitabiriye imyitozo y'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC. Iyi myitozo ikaba yariswe Ushirikiano Imara 2026. Ni imyitozo ibera mu ishuri ry'amahugurwa yo kubungabunga amahoro riherereye Embakasi i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Imyitozo kandi ibaye ku nshuro ya 14, yatangiye ku mugaragaro kuva kuri uyu wa mbere tariki 11 Gicurasi 2026. Imyitozo kandi ikaba ifatwa nk'intambwe ikomeye cyane mu gushimangira amahoro, umutekano n'ubufatanye bwa gisirikari hagati y'ibihugu bigize EAC. Iyi myitozo kandi izamara ibyumweru 3, ikaba ifite insanganyamatsiko igira iti, gushimangira ubufatanye n'ubushobozi bw'akarere mu kubungabunga amahoro, umutekano n'ubudahangarwa. Iyi myitozo yahuje ingabo n'abafatanyabikorwa bo mu karere mu by'umutekano, hagamijwe gukomeza uburyo bwo guhuriza hamwe imbaraga mu by'umutekano ndetse no kongera ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo bigendanye nawo. Ibihugu byitabiriye iyi myitozo ni u Rwanda, Kenya, u Burundi, Uganda na Tanzania, mu gihe Somalia nayo yitabiriye ariko ikitabira nk'indorerezi. Iyi myitozo kandi yahuje abantu 342 baturutse mu nzego za gisirikare, polisi, abasivile n'izindi nzego zifite aho zihuriye n'ibikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano mu karere. Iyi myitozo kandi ije mu gihe akarere gahanganye n'ibibazo by'umutekano birimo iterabwoba, ibyaha bikorwa byambukiranya imipaka, ibitero by'ikoranabuhanga, ibiza n'ibindi bisaba ubufatanye bw'ibihugu mu kubihashya. Tukivuga ku makuru agendanye n'u Rwanda, kandi u Rwanda ubu rwamaze gushyiraho ibitaro bya gisirikare muri buri ntara. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda RDF, by'umwihariko izishinzwe ibikorwa by'ubuvuzi, buravuga ko ibitaro bya gisirikare military hospitals byamaze kugezwa no mu ntara z'igihugu. Byari bisanzwe bimenyerewe ko mu Rwanda hari ibitaro bya gisirikare bya Kanombe byonyine biri mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, ariko ubu rero siko bikimeze, kubera ko n'abatuye mu bice bitandukanye by'igihugu bashobora kandi kwivuriza muri ibyo bitaro,
kandi bitabasabye ngo babanze kugera i Kigali kubera ko ibitaro byamaze kugezwa mu bice bitandukanye by'igihugu mu rwego rwo kwegereza serivisi z'ubuvuzi abaturage. Umugaba mukuru wungirije w'ingabo z'u Rwanda zishinzwe ibikorwa by'ubuvuzi muri RDF, Brigadier General Dr. John Nkurikiye, avuga ko basigaye bafite ibitaro bya gisirikare by'intara. Ati ubu dufite ibitaro by'intara bya gisirikare mu majyaruguru n'ibya Kinihira. Niyo mpamvu ubiyobora yahoze ari Lieutenant Colonel mu ngabo, ubu ngubu kandi akaba yaragiye mu zabukuru, ariko kandi nubwo yagiye mu zabukuru aracyari umuganga wacu. Dufite ibya Bushenge mu burengerazuba, ibya Munini mu majyepfo, naho mu burasirazuba ho turimo gupanga aho tuzabishyira, muri Kigali ho turabisanganywe. Brigadier General Dr. Nkurikiye avuga ko muri ibyo bitaro byose hashobora gutangirwa serivisi zisanzwe zitangwa n'inzobere zo mu bitaro bikuru bya gisirikare bya Kanombe. Ati si uko biruta ibindi bitaro, ahubwo ni uko twifashishije inzobere dufite mu gisirikare. Muri ibyo bitaro kandi serivisi abantu bava i Kanombe bakaza gukorera aha bagasubirayo, bigatuma serivisi z'inzobere zo ku rwego rwo hejuru zishobora kandi kugera no kuri ibi bitaro kandi dukoresheje abaganga bacu dusanganywe. Benshi mu bagiye bavurirwa mu bitaro bya gisirikare bya Kanombe bashima serivisi bahaboneye, kimwe kandi n'abagize amahirwe yo kuvurwa n'abaganga b'inzobere b'abasirikari mu bikorwa byabo ngarukamwaka byo kwegera abaturage RDF Citizen Outreach Program. Ibi bikorwa byabo bikaba byibanda cyane ku byiciro bitandukanye kandi bigamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage birimo n'ubuvuzi. Reka amakuru yo mu Rwanda tuyashyiriho akadomo dukomeze no muri Amerika, aho iki gihugu kiri mu magi. Iki gihugu nk'uko musanzwe mubyumva kimaze igihe mu ntambara na Iran. Iran ikaba yaragihagamye mu gihe cyo cyayishojeho intambara cyumva ari nko kujya guca urukoma munsi y'urugo. Trump kubungu yamaze gutangaza ko agahenge mu ntambara yo muri Iran ubu nako kamaze kugera mu marembera. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko agahenge kari karashyizweho mu ntambara ya Amerika na Iran kari mu marembera nyuma y'uko Iran yayisubije ku mushinga wo guhagarika intambara ikayisubiza ibyo Amerika itashakaga kumva. Ibi kandi Trump yabitangaje ku uyu wa mbere Gicurasi 26 nyuma yo kubazwa n'abanyamakuru uko abona iby'amasezerano bihagaze. Yagize ati ubu navuga ko ibyerekeye agahenge biri ahantu habi. Nyuma yo gusoma umwanda batwohereje nta nubwo nigeze ndangiza kubisoma. Amakuru dukesha ikinyamakuru Igihe avuga ko Donald Trump yashimangiye ko agahenge kameze nk'umurwayi uri kongererwa umwuka. Ibi byabaye mu gihe Iran yatanze ibisubizo byayo ku wa 10 Gicurasi 26 ku busabe Amerika yari yayihaye. Ibyo ubusabe byavugaga ku ntambara zose zirimo niyo muri Liban aho Israel ihanganyemo na Hezbollah. Iran kandi yasabye ko kugira ngo yumvikane na Amerika, Washington ikwiye kubanza kwishyura ibyangijwe muri Iran, ndetse kandi ntibibi byo gusa. Inavuga ko igomba gushinga agati no ku busugire bwayo ku nzira ya Hormuz. Tehran kandi yasabye Amerika ko igomba guhagarika inzitizi zashyizweho n'igisirikare cyayo kirwanira mu mazi, kandi ikemeza ko itazongera gutera Iran ndetse igakuraho ibihano yafatiye Iran ku bijyanye no gucuruza ibikomoka kuri petrol ndetse n'ibindi. Hashize amasaha make Trump yamaganye ubu busabe bwa Iran, avuga ko atabwemera ndetse atanabwihanganira. Iran niyo yavuze ko yizeraga ko ibyo yasabye kandi byo guhagarika intambara bikwiye kumvwa. Ibi ngibi rero Amerika yo ntibikozwe. Iby'iyi ntambara urabona amaherezo yayo ari ibi. Naha dushyiriye akadomo kuri byagenze bite today y'uyu munsi. Ni Horeb Mwindaji wumvaga. Kora subscribe, utange igitekerezo cyawe muri comment. Ndagushimiye.